Sanibonani kubina kuphi lapho yakhe lo mbuzo nje manje ubungelela wena ke mathi ngicela intombi zomqomela amehla akhe abanye zibaqomela imali uthi wazi hey ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela upress wena ke subscribe button lapha ushare uphinde comment okhuluma konke uma subscribe ayikho imali yakhe ihamba kodwa ke usukwenze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma ke sikufakela ivideo yakhe hamba phambili ngane zakwethu inkulu indaba inothibela bayamsola abanye ukhuzani kule ndaba kaThibela kodwa ke noma ngathi uyena ukhuzani noma ngathi uyena uThibela ayi ngiyehlaba mina indaba labana ngoba indaba ngayinaki ukuthi ba promoter the wrong side engamele ngabaye promoter iside emela ba promoter ilela abasebenza kulona bona ukuthi kumele ngaba promoter lona obona ngoba umuntu ukuthi ngiqabene noma bewuthi njani ukuze ungalokhu ubuka noma ukuze indaba yena ingalokhu iqhubeka zithulele yabo so bona abathuli bayakhuluma uThibela uke wenza iphutha elikhulu wavela waposta ngisho isithombe samshovo ngavela ngabona ukuthi seshayile isikhala kodwa ayikho into esingayenza angeke sesimjaje kodwa mina ngizomjaja ngoba wenza into wrong kumele ngabe yena upromote umsebenzi kaKhuzani aqede lapho aphinda ayipromote yena khulule nje ngendaba kaKhuzani khulule ngendaba kaKhuzani nje wazi ukuthi uma ungene kuThibela nje ukhuluma ngendaba kaKhuzani yena iphutha lenzayo elokuthi uma ngabe singena lapha sesiyobheka ukuthi utheni kumshovo utheni kwigcwama elisha suke lapho kwigcwama elisha noma kumshovo siyobuka ukuthi uthe umshovo phendule wathini umshovo avela ngaphendula avela ayithule igcwama elisha avela ngaphenduli vele lithulele iphutha elikhulu lelo ngane zawethu elenze uThibela engicabanga ukuthi noma ngathiwa ile video izohamba ifike kuyena kodwa akumele sigqugquzele ukuthi uThibela aqhubeke nale yanto uma ngabe kuuthi unesiqinisekiso sokuthi usebenzela uKhuzani futhi umsebenzi wayinikela ngokuthi asebenzisane noKhuzani ngendlela eright yabo abanakile kodwa bona uke wayisho umlomo oqiniso lento sangayina kodwa manje liyabonakala ukuthi iside wrong kakhulu uza poste nembangi yakhe lokho kuyinto engajwayelekile asazi nomthetho ngenhliziyo noma unethika noma kunjani but kumele ayilungise indaba yakhe nalento ayenzayo ofuthi wrong kakhulu ngalezo wethu ningakhohlwa ukusubscribe nishare niphinde nicomment okukhuluma konke ahlangane lapha na comment section ngizwe ukuthi uvo lakho wena uthini ngaleyo ndaba.